They have raised the right issue. First of all, they have mentioned about the wrong portrait of Rani Padmawati, which I think censor is already looking into. So I hope they take that into consideration. The other issue is regarding, out of this controversy, a law and order problem, which Goa cannot afford in the tourist season. Being a touristic state has to be peaceful. So we'll look into both the aspect of it. As of now, the censor certificate is not granted. So we'll take call after censor certificate is granted whether they take into consideration all these aspects and edit the film accordingly. Actually, आज आम्ही हांगासर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा एक रिप्रेजेंटेशन घेवन आयिल्ले आसात सीएमाक रिगार्डिंग राणी पद्मावतीची जे मुवी रिलीज जावपाचो आसलो म्हणजे जावंक ना अजून याच्या संदर्भात आमी एक आयज रिप्रेजेंटेशन दिल्ले आसात की गोंयान हो सिनेमा सध्या तरी रिलीज करपाचें ना कित्याक तेजेर पयलीं स्टडी करपाक जाय आमी जितले ह्या मुवी बद्दल आयकलां तें अशें की आमकां खबर आसा की राणी पद्मावती एक आमची इतिहासान एक महान व्यक्ती असली आनी तिच्या बद्दल ह्या सिनेमान एक प्रकारचे जे वायट दाखयल्ले आसात हे वायट दाखोवपाची गरज नासली इतिहास हो आमी इतिहास असोच पळोवपाचो आसता